وقتی گرفته رفتن ساعتی همین تخمینا 11 خانه ها ما عذاب سر دادن تمام که چیز کن تمام ایدش زلاب خانه در تمام این دوباره پانی من بخشید که بود هیچ وقت ما مردم کلوب فرخار واسه ولایت مختار کوهستان بدخشان همه منطقه تاجیکستان انمی واروخ برای ما ناخونه ما هیچ وقت رای گوش جدا کردن نمیتوانیم. ایها بچهای یاش زنکاش کمپراش همیشه برابر اینا ما هر پدلنده 150 تا بچهای یاش پیرکی همه جاش مردم غریب که شما نتونستین اومده من از نام شما گپ میزنم شما نتونستین اومده واروخ در لک سهمیختان گذاشتین این برای ملت تاجیک برای شما یک افتخار کلانه که شما نیز واروخ تنها نماندین دوستان عزیز. Даже фашисты во время войны так не поступили с мирными людьми, скорой помощью именно. سپر شدن ما را حفظ کردن مقامات تاجیکستان. هزار رحمت به هر یک شما میگم که در همین کار سفربر شدن حفظی حمایه ما شهروندان تاجیکستان کردن. کسی که خیر کردن هزار رحمت کلون همین اورا با دوستا برای رفقتون پند کنه که بینن که انشالله روزهای نزدیک خیر شما به نام نفرای نیازمند میرسه. سلام و درود خدا به شما اون نفرهایی که در مسکوسکی اوبلاست کار و فعالیت میکنن و میخواهند که حجامه بگیرن اما وقت آنها رو فرصت نمیدهد. شما میتوانید که در رقم‌های واتساپ ما مراجعت کنید. اگر 4-5 نفر باشید الحمدلله رفته در جا و مکانتون شما را الحمدلله که حجامه میگیرین در خدمت شما هستیم. و اون نفرهایی که میخواهند که آدرس های ما را بفهمند آدرس ما گورد خیمکی улица Кирова 10 корпус офис 210 و دیگری آدرس ما در مترو براتسلافسکایا. الحمدلله رقم تلفن در روی اکران. برای داروهای گیاهی شما میتوانید که الحمدلله در 4 تا 1 مراجعت کنید. مغازه زیارت شاپ همیشه در خدمت شماست. ای بندگان خدا. سلام علیکم و رحمت الله. ассалому алайкум дӯстон ва ҳаводорони Сомонаи Раҳим продакшн. дӯстони азиз, умедвор ҳастам ҳар яки шумо танҳсияту хонаобод ҳастин. худованд нигоҳбони ҳар яки мо шумо боша. бародарҷон хуш омадӣ, нури дида тоҷисар апаҷон хаҷон хуш омадӣ. я лайка биҷиқ беҳтарин кора бо дастгирии бародарони ғариб бародарони соҳибкор кардем. ҳазор раҳмати калон зуборе ки 2 рӯз пеш мо барои мардуми зарардидагони ворух ки ҷанг дар тарафи қирғизистон ва ворух шид нафарони зарардида мо зубор шудем ҳамроҳи ҳамаи блогеро як матоқани ҳамаи блогеро самшона гузоштан. агар ман ҳар як кадомро номбар кунам маҷбурам ки соатҳо гап занам. ба ҳамаш сипоси бисёр ва ташкилкунандаи ҳамин кор инстаграми пешрафт анон бародари азиз ки ҳамин кора кардагиян ҳама реквизитора ҳаму дар мо роҳӣ кардагия пул дар як ҷо ҷамъ шидагия пул на кисаи ман мерава на кисаи ягон блогери дига бародароро ҳама як картара мондагиян. иншалло рӯзҳои наздик вақте ки ана мо озуқаи чизе ки барои ниёзмандо дар кор боша бурда расонанд навоша мо пешниҳоди шумо мекунем. аз ҳамин рӯз зубор маҳкам бародарони азиз дар карта дар фонди анами ҳамаи блогерҳои тоҷик зиёда аз 456 000 сомон ҷамъ шид дар ҳамаи картҳо. анами группае ки мо кардем ҳамин навора бо пешрафт бо диловар сафар ва дигар бародароне ки бидан ҳамин кори хайра кардан ҳазор раҳмати калон ба ҳар як кадомаш. аз ҳамин рӯз зубор маҳкам бародарҷоно касе ки хайр карден ҳазор раҳмати калон ҳамин навора ба дӯстҳо ба рафиқатон панд кунед ки бинанд ки иншалло рӯзҳои наздик хайри шумо ба ном нафарҳои ниёзманд мераса. ва як чиза гуфтанем дӯстони азиз ки ҳеҷ вақт нохуна аз гӯшт ҷудо кардан намешава. ҳеҷ вақт мо мардами кулоб фархор восе вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳамаи минтақаҳои тоҷикистон анами ворух барои мо нохунаем. мо ҳеҷ вақт раи гӯшт ҷудо карда наметавонем. як пораи қалби ҷони ҳар яки мост. ворух чоркӯ анамо ҷое ки анами муноқишаҳо сар зад анами муноқишаҳое ки чандин нафар ҷон доданд дар анами марзи тоҷикистон. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам махсусан ба мақомоти ҷумҳурии тоҷикистон сарбозоне ки ҷон супоридан имрӯз шаҳид шидан. худованд роҳашон шод боша. худованд номаи амолшона дар дасти ростшон та дӯстони азиз. ба падарон ба модарошон сабри ҷамил ба фарзандошон сабри ҷамил хоҳонем дӯстони азиз. анам нафароне ки сипар шидан моро ҳифз кардан мақомоти тоҷикистон ҳазор раҳмат ба ҳар яки шумо мегем ки дар ҳамин кор сафарбар шидан ҳифзи ҳимояи мо шаҳрвандони тоҷикистон карден. ҳазор раҳмат ба ҳар яки шумо нафарони мардум غریب که شما نتونستین اومده من از نام شما گپ میزنم شما نتونستین اومده واروخ در لک سهمیختان گذاشتین این برای ملت تاجیک برای شما یک افتخار کلانه که شما نیز واروخ تنها نماندین دوستان عزیز. هرچند که اومده نتونستین یک سهمیختان گذاشتین برای هر یک کدامی برادران ما این پلوسی کلانه دوستان عزیز. از همه سپاسگزارم. زبار گفتم دوستان عزیز محکم رکویزیت هم میمونم بینین
гап то надорам бародаро ки дар як муддати кӯтоҳи қадар маблаға ҷамъ кардем бо сарҷамъи ҳамаи блогерҳо историсора дидам ҳамаша карден. ҳазор раҳмат калон дӯстони азиз. ҳамира аётона бурорен ки ин рӯзи мусибати баъди бародарони азиз буд. мо бояд қанат шуда мешидем, ҳатман мо шидем. имрӯз мардуми ворух болу пар баровардан парвози калон кардесанд ки миллати тоҷик дар бар шай, ҳамаи мақомоти тоҷик дар бар шай. дастгирии пешвои миллат камазора ҳамаро роё кард. ба ҳамаш миннатдорӣ баён мекунем. махсусан мо ҳам бародарони тоҷик хостем ки дар анами сафи бародарони хайрхоҳ рост шема як кӯмаки худмонам ба анами бародарони тоҷикмон бирасонем. дӯстони азиз, аз ҳама сипотгузор ҳастам. ҳазор раҳмат калон. касе ки эфирдаи бародарҷон ягон гапи пас баланд гуфта бошам узр. ҳамин навора стоб ки яла ягмон дӯст рафиқта паделица ки ин ҳам як обрӯи миллати тоҷика ки бинанд ки тоҷик чӣ хел ба якдигар иттифоқи ғамхоранд. дӯстони азиз, ба ҳамин хотир худованд нигабони ҳар яки мо ва шумо. хайр дӯстони азиз, ҳазор раҳмат. навори навбатиро тамошо мекунем иншааллоҳ ки ба куҷоҳо хайр кардан. хуб дӯстони азиз.